ngororamubiri cyangwa kugorora imitsi, reflexology, amamasaje, ibyo byose n'uburyo bwo kuvura indwara kandi bwerekanwe n'abahinga bwugariye muri icyo kintu bita naturothérapie cyangwa médecine naturelle, ubuvuzi kama. Rero hari igihe umuntu aba yibaza ngo ibyo bintu ntibibaho, kumbe isi yose ahubwo irikiri iratera imbere muri ibyo bintu. Biba bisa na bya bindi bavuga mu Kirundi ngo utaratembera yibaza ko bintu ari bacumba bunini. Mu Burundi urashobora kuba utarabibona, wakiburayo ugasanga abazungu n'ibyo bikoreshereza, mugo twe bakaca baturunyikira ibindi bintu. Niyo mpamvu no munsi nababwiye ati ni special hano ku mashuri ya Busoro. Abashitsi n'abatwumviriza muri yiyo ni muze hano, ibibanza byabateguriwe, hari inyigisho z'intungamagara zibafasha kumenya ingene mbungabunga amagara yanyu biciye mu ngaburo no mu bimera. Tugiye mu gice kigira kabiri cy'iki gikorwa cyacu, tugiye duhamagare umwigisha agiye kutwigisha ku ndwara zibiri. Indwara yitwa diabete irangwa no kugira isukari y'umurengera, hyperglycemie. Iyo ndwara iragwiriye mu bantu benshi, hari abayizi bayigendana babizi n'abatabizi, kumbona nibumva inyigisho baca basanga bo bayigwaye. Araza no kugira ko n'indwara y'umutima irangwa n'ivuduka rirenze ry'umurindi w'amaraso, hypertension arterielle. Kuko indwara z'umutima ni nyinshi, aza kuvuga ko izo ndwara zibiri, aratubwira iby'indwara, atubwira ingene zandukira cyangwa ibizitera, aduhe n'impanuro ziciye mu gufungura neza no mu kwivura mu mwanya muto, mu majambo avunaguye, hanyuma natwe tubitegeye yompi ni ku neza yacu. Mu mwanya ariko aritegura gushika hano mu buhinga bw'ivyuma mu masegonde 30 badushyiremo akaririmbo kugira ngo umwarimu nawe azoba ari karamira amata. Murakoze. Kubona abanyakubawa abarongozi ba Sedeya banyumviye ko kugira ngo tuze kugira ngo tuyage kubirabana n'amagara meza muri quartier Busoro muri commune Muha. Izina ry'Imana n'ihimbazo. Imana ibahezagire rero kandi bagirire neza. Ku izina bamamagara Pasteur Joseph Mukasanije Ntagera, ndubatse umuryango urabaramutsa ku izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero turagiye kuraba OMS, ishyirahamwe mpuzamakungu risanzwe riraba iby'amagara y'abantu, riravuga yuko muri definition yatanze rivuga riti amagara meza ni iki? Amagara meza ni iki? Kubwa OMS rero ivuga yuko amagara meza ni ikintu cyo kumererwa neza, haba ku kibiribiri, haba mu byiyumviro, haba no mu kibano. Umuntu afite amagara meza ku kibiribiri, atangwara zirangwa mu kibiribiri, mu byiyumviro yiyumvira ibyiyumviro byiza, kandi no mu kibano akaba afite amagara meza mu kubana neza n'abandi. Iyo ni OMS. Rero twebwe aha muri Busoro twisunze iyi ndangurakintu OMS yatanze, turifuza yuko haba mu kibano tugira amagara meza muri byose. Rero umwene data avuye ngaha nyakubahwa Irambo Narike yavuze yuko Bibiliya iremera ko abantu bagira amagara meza. Ni nacyo bituma Imana yabwiye Abanyisirayeli bari bahejeje kujabuka ikiyaga gitukura bavuye mu buja bwo muri Egiputa. Yaravugiye muri Kuvayo 15:26 haravuga ngo arababarira ati nimwa
akingira mu buryo bwose. Ni nacyo gituma twaje hano kugira ngo nukubaha Imana nabyo nyene bibemo. Hariho groupe ndimo, ariko imbere yuko nshaka muri iyo groupe, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ngaha mu Burundi, mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, burafise ubuyobozi bujejwe igisata cy'ubuvuzi kama, bujejwe ingaburo ibereye, bujejwe n'ingaburo ntangamiti. Murumva yuko turiko turatara tuja imbere. Ivyo mu myaka yahera nta vyari biriho, ariko bamaze kuraba bagasanga koko ivyo kurya biravura. Barashimye yuko ubuyobozi bugira ivyo bisata bitatu: ubuvuzi kama, ingaburo ibereye n'ingaburo ntangamiti. Murumva ko ari vyiza. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hanyuma nashaka turaba gatoyi muri Siraside igice cya 38 nikata nawe n'umupatiri mpejeje kumuvurira umuntu yatangaga muri groupe mba ndimwo, ati arabona naniye kuvura. Tinone rero uwo muntu mukorera ibi n'ibi, hanyuma uwo muntu acakira. Erega Imana yarahezagiye iyo ndwara yari yananiranye, yaravuze ati byari byananiye, none uwo mfasha. Inyuma y'indwi naramubajije mbega none wamunamerewe gute? Ijambo ati yakize imyaka. Ati rero Imana iguhezagire. Ati reka ndaguhe aho usoma, kuko murazi ko mu Adventiste igitabo cyitwa Siraside nacyo gufise. Acambwira ati soma Siraside igice cya 38. Kambe ndavuze Biblia y'Abakatolika, hanyuma caragisoma. None rero n'abana cyitwaje reka tugisome kugira ngo babandi bene bacu b'Abaprotestant basana bagwanya ibintu kama n'imiti. Uretse ko ubu bariko barajijukana na radio Bizigiro na radio Espoir, munakumva nawe ngeri buvuga. Ni wumve yuko Imana yategekanije kuva kera na rindi yuko ubuvuzi kama gishobora kuba ikintu kandi ubikora ashobora no kuduga hejuru. Murakoze. Siraside igice cya 38 ku murongo wa mbere. Iki ni igitabo cy'Abakatolika muri bya bitabo bafise muri Biblia yabo. Murazi ko igitabo n'ibitabo 72. Jewe mu mabare ndayitize kugira muhungirize ivyo bavuze uwo mupatiri yampaye. Ni muri Biblia bita Bible de Jérusalem. Canke top. Haravuga ngo ha au médecin pour tes besoins raisonnables qui lui sont dus. Ati nuhe umuganga icubahiro abereye, car lui aussi c'est le Seigneur qui l'a créé. Kuko nawe ni Imana yamuremye. C'est du très haut en effet que vient la guérison. Ati ariko kandi ni mwijuru ku Mana hava umukira. Et du roi lui-même il reçoit des présents. Ati kandi no ku mwami azorona igororano. La science du médecin élève sa tête. Ati ubushakashatsi bw'umuganga butuma aronka iteka. Et il est admiré en présence des grands. Ati kandi bituma no mu bahambaye yubahwa. Le Seigneur fait produire à la terre ses médicaments. Ati ni mu butaka Imana imeza ibiti kama. Et l'homme sensé ne le dédaigne pas. Ati kandi umuntu afise ubwenge wese ntabikengera ibyo bitaba kama. Bandanya gatoya. Et quoi n'a-t-il pas adouci la mer? Ati mbega sigiti cyatumye ati sigiti cyatumye amazi arura aryoha, afin que sa vertu fût connue. Ati kugira ngo ibintu bye bikirimo bimenyekane. Il a donné aux hommes la science. Ati bari haya abantu ubwenge
pour se glorifier par ces dons merveilleux. kugira ngo nabo bayihimbaze biciye ku ngabirano zabo zitangaje. Par eux, l'homme procure la guérison et enlève la douleur. ati kubw'ibyo umuntu arashobora gukira hanyuma agaca n'umubabaro yiwe yihera. murumva rero yuko iyo ni kado ryo mu patire yabihereye bejeje kumuvurira umuntu yari yaramunaniye kuvura. none rero tuvuge rero nk'uko babivuze, tugomba twige indwara bita diyabete. diyabete ni umurengera w'isukari mu mubiri. ni umurengera w'isukari mu mubiri. ushobora kuba ubwoko bubiri cyangwa butatu, ariko reka tuvuge cyane cyane bubiri. hariho diyabete juvenile. diyabete ni type 1, ariyo diyabete juvenile. ni diyabete abana bavuka urwagasha rwabo rudashobora kuba rufise ibituma bitanga insuline neza kugira ngo urugero rw'isukari rugume rutekanye mu maraso cyangwa mu mubiri. ubwo rero iyo diyabete iyo umuntu ayirwaye bisaba yuko akomeza kuronka ibyo bita insuline bamutera, bayita diyabete insulino depanda. uko biragoye yuko iyo nivugwa byoroshye no mu buvuzi kama. hariho na diyabete di type 2. diyabete di type 2 ni diyabete ikunda kurwara abantu bakuze bitewe n'ukuntu bafungura na cyane cyane ibintu bikwiriye gusukari. ariko kandi hariho na diyabete ishobora kuza kubera umuntu ashobora kuba arwaye inda, ugasanga isukari yabaye murengera muri we kubera ibintu byinshi byinjiye mu rukino. reka rero turabiha diyabete cyane cyane diyabete di type 2, kuko na ya yindi ya insulino depanda nayo kwitwararika cyane rwose. ariko umuntu mu ngaburo tuza gutanga arafite uburenganzira bw'uko ashobora nawe nyine kubikoresha ubuzima bwe bukishununura. hanyuma bimaze kugira nawe rero bambwiye basigaye iminota 12 ku ndwara zibiri, urumva ko ari hatanu. umwanya nawe uri gutangara. reka rero umva rero ntitwinjira ahantu detaye, tugomba tujya tuvuga muri rusange. iyo abantu bariko barajya bakarya ibintu biguriyemo ibintu by'isukari, iyi sukari cyane cyane mvahinguriro, yaba isukari mvahinguriro ushobora gushyira mu munyu ugashyira mu binyobwa kanaka, byaba ibi bintu tunywa mu mafana muki, haba iyo bashyira mu bisikuti, mu mabenye n'ahandi. iyo sukari irashobora guharabika ubuzima bwacu, cyangwa ivuye mu bintu bivuye mu mafarini cyangwa mu ngano zahinguwe, hanyuma ari imikate, ari icyapati, amabenye n'ibindi. aha mu magato, mu mbombo, mu mapipi, mu mabazoka, aho wasanguriyemo isukari. ibyo rero biri mu bintu bituma iyo bibaye umurengera muri twebwe isukari ikaba umurengera, ubwo agashaka gushyira amaboko hejuru ati jewe ubu mu bintu by'isukari byinshi, none rero ndashyize amaboko hejuru. rumaze gushyira amaboko hejuru, niho rero bewe bakupima bagaca basanga urugero rw'isukari wabaye umurengera mu mubiri
umubiri we waba ari mu maraso. Iyo rero bapimye bagasanga habaye umurengera, ugira ingorane nini, kuko ibihimba byawe birashobora kononekara. Haba amafigo arashobora kononekara, urashobora kurwara amaso akahuma, urashobora nigeze kuza kuvura umuntu usanga epeseri ningi yiruta ku kirere ningi santimetero zitatu z'ibisukari bipakiye, haratayutse harasayuka. Murazi neza yuko umuntu arwaye bene uko akunda n'igihagize ingorane agakomereka nko kwino cyangwa hehe ntakira byoroshye, kubera ko usanga atagira ibyo bita infection, bikagorana ko akira byoroshye. None rero reka rero turabe mu ncamake ibyo bishobora kumufasha uwo muntu umuti bwite yoshobora kunywa ubuyi bugizwe n'ingano zimejeje, bukagirwa na soya, bukagirwa na sezame. Ibyo rero arashobora kubicanga, hanyuma ubwo buyi akaza arabunywa. Abicanga gute? Ashobora gufata ibiro 3 by'insoya, agaca ashyiramo ibiro 2 by'ingano, ibiro 3 by'insoya, ibiro 2 by'ingano zimejeje, agaca ashyiramo ikiro 1 cya sezame. Ashoboye kubiryosha akaronka grande dore, akaronka nka grande roshia. Ibyo byose birashobora gufasha kugira ngo ubwo buyi butamufasha kuri iyo ndwara, kandi butamufasha no ku bindi byinshi. Turaza kubona no kuri hypertension nabwo nyine butamufasha. Hanyuma arashobora kandi guca afata ji yakozwe muri tungurusumu udutatu 30, agatafata ibitunguru 3 by'igoma, agatafata indimu 3, agatafata n'ikonkombre, hanyuma ibyo agaca bicanga. Noneho ubwo rero agaca atangura kuza aranywa, akanywa agakombe mu gitondo, saa 6, ku mugoroba. Ibyo birashobora gutuma igisukari cyiwe kigera kigabanuka. Arashobora no gushyiramo persile. Hanyuma yo kwibanda kurya umuceri wabigenewe witwa hidogaba, ugiye muri sedeya urahari. Hanyuma yoza aranywa amata y'isoya. Ibyo byose byomufasha mu byo kwirinda. Rero muhiriwe urashobora kurya imboga, akagira inyanya ibyarira mu mihani, mugabo na cyane cyane muri ibyo byamira mu mihani bikaba biri komple, na cyane cyane isoya cyangwa nk'ibiharage akaba yobanza kubimeza, akabanza kubimeza apana kubijya guto, ubwishaza yo bahagarika bwumye. Hanyuma yojya reserere complete, ibintu by'ibinyanete byuzuye, akarya ibyamwa, akarya artisho ni ubwoko bw'imboga, akarya saraza ni ubwoko bw'imboga, hanyuma akarya n'ibizinu champignon, akarya na seleri n'ibindi. Mu bibugijwe yokurinda bya bintu bikurira mu isukari, akirinda bya bintu biva mu mafarine, ibyo bita amapatiseri, iba mu macapati, imikate yera, apana umukate w'ingano uremewe, imikate pe france, pe tomate n'iyindi. Akirinda ubuki, akirinda ibinure by'intsindagire ndetse satire sinzi, hanyuma akirinda amashokora, akirinda vyande cyangwa se n'inyama n'amata.
Hypertension ni umuvuduko w'umurengera w'amaraso, umuvuduko w'umurengera w'amaraso. Hanyuma kuri hypertension nayo iterwa n'ibintu byinshi, ariko reka kuba maze kujya kwa muganga bakamenya ko bayirwaye cyangwa batarayirwara, reka tuce tugira ku muti, kuko murabona ngo umwanya wahetse, ibintu byo gukora ku mwanya nabyo ni ngorane. Mbo hari ibintu byo kwibanda, bwa bunyi na bwa haruguru urashobora kubunwa, na ya nyine yo kuri diyabete urashobora kuyikora. Hanyuma urashobora gukoresha wine d'olive mu gishingo cy'amavuta y'amamesa, ugakoresha wine d'olive. Wine d'olive urashobora gufata ikiyiko kimwe ugacutanga n'ikiyiko cy'ubuki, ugacuta urabinywa mu gitondo. Hypertension yawe izogenda igabanuka. Hanyuma hariho imfungurwa zo kwitwararika. Imfungurwa zo kwitwararika ni ibintu ushobora kurya nuko ata mwanya bishobora gutuma usohora umukoyo mwinshi cyangwa umwanda muto mwinshi. Muri ibyo rero urashobora kugira bifungura. Aha nta mwanya mubona turoze kubera ko umwanya ni muto, ugaca ufungura ibyamwa, imboga, hanyuma ukarya amasereri, imyungu n'inzuzi ni nziza. Yaje gusuma twamaze kuyivuga, ukarya imipera ni myiza, imipera murazi ni myiza. Hanyuma ukarya ibintu bikwiriye ibinyuzinyuzi, kurya ibintu bikwiriye ibinyuzinyuzi. Hanyuma ukaryamo n'ibintu bikwiriyemo potassium, n'ibintu bikwiriyemo potassium. Ibibujijwe ni umunyu. Hanyuma inyama z'ubwoko butandukanye, ibinyobwa biboreza, ibi binyobwa bikwiriyemo amasukari, hanyuma amagrase satire cyangwa ibinure by'intsindagire, ibintu bikwiriyemo ibinure by'intsindagire, inyama, amamesa n'ibindi. Ibinyobwa bikabura umubiri n'amafromaje, ariko amafromaje mubona hajya mu alimentation, n'amagi urashobora kurya kajya brandef kajya kahiba kera, mugabo ine kajya neza ugaca ugaheba, kuba karimo ibinure by'intsindagire, amakolesterol n'ibindi. Ubwo rero umwanya utubanye muto cyane kandi cyane rwose, reka tubanze tugerageze ngaha kugira ngo porogaramu ntitwave tuzigira. Murakoze abamaye akanya, Imana ibahezagire, namwe mwe mwatwumvirije kubagira ibibazo. Turi hano kugira ngo tubafashe. Murakoze. Niba bafite ikibazo kabisa, iki cyiza tumva yuko cyafashije abantu, hari agashimwe cyane tubaza natwe kubabaza ibibazo, ubucisha ubariho agashimwe. Hambavu y'ibyo murumva bariko batubwira ibintu byinshi, nk'ubu yavuze ngo grandocia, ibyo ari abantu batabizi. Inkuru nziza rero tubafitiye uno munsi, wari umunsi wa mbere. Ejo tuzaba dufise imeza ngaho nini, tuzaba twazanye amaprofi cyane ingaburomuti z'ubwoko bwose, ubwoko bw'ubuyi, ubwoko bw'ibinyampeke, ubwoko bw'amafu anyobwa nk'ibyayi, ibyo bita amatizane, za moringa, igisuru, artemisia, fede papayi. Tuzaba dufise ibyo bintu by'amabumba batubwiye ngaha y'ubwoko butandukanye. Ejo bizoba bikaze. Kubw'ibyo ikigwa yigishije cyari n'ibintu byinshi, umwanya wari muto. Ubwo kubera hano hari abahinga benshi, reka mpamagare wa wundi yatwigisha bwa mbere mu byo yigishije by'ingaburo byo gufungura. Wokunganira nko mu minota 5 cyangwa 3 bimwe udusigurire, kuko mwese mwamura abahinga. Gusa kiri karaza ngenda bishurira ikibazo kimwe mwari kutubaza. Kenshi iyo turiko turavuga imiti kama, muzokumva dukunda kuvuga igitungurusumu, igitunguru gitukura, indimu n'ibindi. Rero ikibazo kimwe umuntu yokwibaza, kubera iki dukunda kuvuga igitunguru gitukura aho kuvuga igitunguru cyera, kandi byose ari byiza. Byose ni byiza, mugabo iyo tugeze mu kuvurisha ibifungurwa dietetike,
igitunguru gitukura nicyo gice gikora cyane kubera ibintu bivura biri mu gitunguru, ibyo bita glycokinine, ibyo bita quercétine. Abahinga mu bijyanye n'ingaburo na cyane cyane nko mu gitabo cyanditswe n'umuhinga bita Dr Pamplona Roger, mu gitabo yanditse cyitwa Guide des aliments et pouvoir créatif, ubushobozi buvura bw'ibifungurwa, berekanye yuko ibyo bintu bivura bita glycokinine, quercétine, antioxida bigwiriye mu gitunguru gitukura gusumba icyera. Icyo kibazo ntagiruza kukibaza ndakibishuriye mwarimu. Inyunganizi yawe minota 5 murakoze. Urashobora gukoresha ibi bintu bikurikira. Urashobora gufata ibitunguru bitatu binini binini byiza byiza, ugafata indimu zitatu nini nini nziza nziza, ugafata n'udutete 30 twa tungurusumu, hanyuma ukabikatagura. Indimu zikatagura n'ibishishwa n'amazi n'imbuto ugashyira mu nkono byose, hanyuma ugaca usukamo ibikombe 4 by'amazi, ugaca utereka ku ziko bikabira umwanya munini, hanyuma ugaca uterura ayo mazi ukayanywa inshuro 3 cyangwa 4 ku munsi, buri munsi nubwo utoronka ibindi byinshi kubera ubukene. Ibyo byonyine birahagije kugira ngo diyabete yawe igende ku rugero rwiza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ugaca ukoresha na bijya bindi byose yavuze. Hanyuma ku mutima nawe, ku muntu ari muri crise, iyo mvuze muri crise murumva icyacu, ku bantu bafashwe bukwi na bukwi cyane umutima uri kuradidagira hamwe bavuga bati reka dutorere tujyane kwa muganga, turi kumwe. Mu gihe ari umutima wenyine ntuze wihutire icyo, ahubwo reka ndakwibira ibanga. Tufata ibitunguru 5 byiza byiza binini binini, ubikatagure ubiteke mu bikombe 2 by'amazi, hanyuma bimaze kubira umwanya yacemo 2, igikombe kimwe cukinywa ubwo nyene, hanyuma nyuma y'isaha imwe ucumwa ikindi, uca wumva umutima utanguye guturura buhoro buhoro gushika naho bihera, tubandanya bya bindi yavuga gushika birumvikana. Ndasubiramo ibitunguru 5 bikatagure bito duto, ubiteke mu bikombe 2 by'amazi, rindira ahore, uyacemo 2 umwe, hanyuma nyuma y'isaha unywa yandi, uca utangura kumva umutima uturuye. Imana itugirire neza.